Jotono kaham ini sungguh kaisa press meet makika tam ningkai ini dalam political district kaisa ini YTF ni baik relay kainan bagai sung kaisa text kaika 26 tarik ora sung dalam political district ni joto 29 ta bisi tongo o bisio 10 jon akhai sung iot rogno sung select khaimani ge prai 350 ni moto bike kena phainai kai sung nukha thangnai 14 tarik thangnai mas ni 14 tarik ni segang sung khlaina tongmani kintu unfortunately sung apru khlaimalia bori bagai sini oroni dalam political district ni sini iot rog khlainan hinai sung joto sini parents party tei YTF TWF jotono sung kuthumlai salai bui jotono 11 ta district ni bisingo 10 ta district already 14 tarik Oktober ni segang khaipeka piapa sini telamra district ke khaimalia for some unfortunately sung apro jora malia mo sung khlaimalia tabu sung 27 tarik itu sini Delhi Abhijan thangbai nai oke Delhi Abhijan ni sekarang sung sini oro iyo dok bai salai sung khana 26 tarik khlainan ini chonglaika sino khlaimani sini pura tinta constituency 29 Krishnapur Telamura tei Kollanpur वो तीनटा political district का खाजा को तीनटा constituency ने संकाबार खाइना सं already route map पे जोतनो लाई बेबेखा सं permission नाका के खना 6टा नि सिमियो उनका 9टा वो सं सेंगलाइनाय साचिनि starting point का sakmagat तिके खांगै सं आया Rangamura Hodrai Duski Arespara Mahaikai sung Desa Mungia kami nungka Gilatoli Mungia kami tei sini ending point nai Desa obo Sakmagapa ngai tamni gangkai sung di Pramothani di youth group sini Naharmung Gedak di Pralen